Haleluya. Haleluya. Karena juga saya tahu bahwa ini kekayaan. Ini akan saya anak kamu kita pro karasa saya dari dunia nuama. Mana hal yang mafarba. Ini hal nuama pro ini saya tahu baru satu misa. Jadi hal di kawas. Ini akan saya mana sesuatu hakini dan hal itu mati saya ini hukuman. Yang terkait dengan hal ini merupakan jadi hal kikai. Karena itu hasa suara hal meminta. Pakai itu sa ngau sana ya. Uparusut dengan hasa suara hal meminta. Saka ini pada kapisin pun meminta. Hal ini hukiran. Sahu hal uparusut hawi. Sikit ini kawas hawi. Hai hal kacaran zaman hal meminta. Kecil. Kawasan hawi macam hal tu rumah katai. Hal kita hal turaran hal tingkok. Lalu sang roh kau punya sibuk meminta sikit ini kawas, anda kau sikit ini kau suara kau kawas, anda kau kurang suara kau, atau sama mau sekurang kurang kau karena jadi kau kira kau kesan seman kau ambil ucil, saya kau ini akan saya pakai ini kau cuma cipi biru, kau tolong yang bahasa suara kau meminta, teman-teman suara itu nak cipi biru, sama dan kau ini tu nak misawawaan hawi sama hawi sama tu saya kau nasi pitiru harapkan hawi kaurahan sama misawawaan hawi merah mana hatilah sama hawi tu nasi pitiru hawi matu-matu nasi sama ini tinggi rotok kaikan kurang tatusa taturu karena misawawaan merah ay kusawa hau tu misawaan hau ni sama hau ni nasi mana tidak san hau taturu ko kerungai itu kasim siman hau ni sama tadi ini hau ni rotok rakyat wasal kita rakyat sama una taturu ada dari hau ni ikai ay misawaan hau ni sama simasa si pitiro si yohani si yakubu sa una taturo hanan na hawi masuk kayo kini hawi rotok hawi balitan hawi sama aku bisinira sa mana nang hawi pitiro mana nang Yohani mana nang hawi aku bisin kafarin hawi bisin hawi lagi sama sa hawi sanu cikar balikan sana sa irasi Iria irasi Mose mana nang hawi nang ano harapkan hawi minta hawi tuna taturo dari kurasi pitiro sa ulas sa hawi ini pada kami ucil au dengan pada si samaan tuna tur kami kita bilang ko karitusa hawi maharatan dengan kita hawi uratan hawi kaya ko si pitiro uratan hawi dari mahai au ko si pitiro maharatan sa hawi dengan minta yang ora saya aruni haratan hawi hatiran rumah kan au ko si sama di sini tuna wana-wanawan. Saga dengan minta hadan na haw. Tidak kurang cipitiru hawi. Itira sangau-ngau sepura baru sa domina. Mana sangau-ngau sepura baru sa domina sa hawi. Dan dengan haw minta. Mata kurang ngatan haw ya sangau-ngau baru sa dengan di video aja. Sa sagatay tulungan bahasa sa minta hawi. Iho de weji sana. Saga ukasan seban haw na sangau-ngau sanai hau ko baru tu atam lam. Sa pasal ni hau tu na misoran tu na si pitiro, dengan kita ini tu na madai ting, Chu Yong Xiu. Madai ting Chu Yong Xiu, san chi sit. Chu Yong Xiu no san chi sit. Sa ini hau i mahapinan hau no minta. Mana sa ngau sa ko na si pitiro hakya san hau i sakat sai. 只见风甚大，山内只因风只因见风甚大，山内。这个mana na ya sa di video hau kata kaya hau no yang bali sana ambil fiuk unini hau ko ya tatapawan mula ka sama ngaon baru sebelum ni video saka hau tu suara negara pun nak sama ano isu hau hain kamu rumah kat hau tu na fanau ada na ini hau tu na di
pitiro hai sakura ci sama saka hawi sole dai rakat sakura ci pitiro pitira hau tu ya fanau ulia sana so tara ka be hau fanau una yokoi ufu tingila so ulia ula fanau hanane ulia hanane sanu ulia sana dire puta prik saban am yufyo hau ula tadi kira itu kosana ne fari hawi saka hau ci taprikan saka hawi sorry dai Laka seperti pitiro sana. Sebenarnya hawi untuk imata tu nasi pitiro hawi jadi sama saja. Awalnya rumah harta tenggelam kuali tak boleh pergi. Sudah celaka seperti pitiro. Sebab ira tu apa dengan dengan orang fahri hawi. Ira orang fahri hawi. Ira tak boleh. Sono semua yang anu awak fahri hawi. Anu awak fahri hawi. Awak tak boleh sana. Akhirnya itu ira orang fahri hawi. Lok hawi. Wah, itu kurang tak beri. Anak. Saya itu kurang cipitiro. Soalnya dengan hawa kita. Itu orang kita pernah suara tulinya hawa. Itu nak tapi uciran kita. Kira itu hawa. Hai, kira itu pernah cie sama. Kurang sahawi. Maharawaya, tak kurang fali. Maharawaya, tak kurang tak beri hawa. Awak tu maharau, awak tu maharatan cie sama. Hadirnya kurasi pitiro. Sekarang dengan meminta istilah dirisan dengan di pitiro. Hadirnya tu barisan. Kayu kira-kira. Sekarang kurasa libat hawi, atau rapates hawi, aka mana ini apa hatinya? Akasaan pasti barang di pitiro. Sama dengan hawi maripan. Kayu di pitiro kira. Dengan kayu itu na pitiro cinsio tayong sio. Pitiro cinsio tayong sio. 4章の12節。ペテロ前書4章の12節。4章の12節。Kaura hada mako asari kata amila ko yasano na marsanay hawi ami tulun ami rifat ami tani-tini haulo namo maka fakka o Kalau sebelum namu mana saat ini sebelum mati kedai aku mau ademah akasaan satu soal dengan tak pasti pada tahun ini pitiro to sari kata pasti pada berarti kata sama hatinya ayat tak pernah pitiro kira orang kata kau cerita minta hatinya ira aku ya sanuna marai boleh tersedia ira aku ya namar hanai salona namar amitulah mana kurang sudah tak visi untuk meminta. Mati kedai meminta aku adana, mati kedai meminta aku rapadas, mati kedai meminta aku kekenaan. Hana dari hawi. Istilah tu, satu rata pekan dengan meminta tu fari, atau tablik, anak sana. Hai berarti sama ika hayau. Awak tu maharatan berarti sama. Ada lagi berarti pitiro. Sana ira satu kupasi mana kita hawi. Kau orang mau pasari maka. Ada yang punya saruna, barisan dari hawa dirifat, dengan kata gambar dari hawa sampai dirifat, mengikuti hawa kopisalan hawa kumaran dengan hawa tu kau, Karena itu ini imaji, saya tidak bisa malahkan, tidak imaji, soalnya saudara tu aku, bisa untuk kau, harap bisa malahkan, sangat. Ya pula rimulai kan, artinya pula mana? Tu ya, adalah sering belum kata sering. Kalau kita ini kengkengai, dituk-tukai, tengah, sering. Kebet. Hari pula mana? Dulu awal cas, ada turun itu saya ada no. Dan ceci, cas, alhamdulillah, sebetul, apa itu pula mana? Ya, harap dari pula dituk-tukai, gila yang hati, tidak pula, tidak pula malah kira, tukang, kebet, ada tu, kebet, sebetul, cas, alhamdulillah. Dito saya, hadirlah.
Maulamin hakini kare ko tapi na ano pa minun nga ako na mangraay hakini ano mangraay to hawi matay mo na kuna maras dito sa pangay siguro wasa siguro niya kata tari wala hinamara marah itira kautan aku tahu wah hinamara marah ada hawi ya mangraay ya saya kasih aus-ausi ya sekarang kau ada sekarang kita ada ada terhawe harumi paitia kamu itu acara sekarang ada rasa riba hawe sangat hajar kurang kau mana kau ada langsung tira satu wah masih nanti semua orang ditetai satu wah selesai hanapin natin turun hati na ito. Marakaw wama, nagusik wama itahawi sa muswar. Nasa nila, at sa October nila itong lambar, itinahaw gumling na nila sa kini mga pinagpamulitan. Parakiman, wama kusipo nung itahawi hatirato, ang haratanan. Sa kamuli maka sa muswar ni Pitiro hawi, hati na sa nung lambar ay Miri, hot taman ng hawi, mana hati ini akasaan, mana sa hati ini sa kula batik rai no ako akasaan ako parusot sa ini hati ng kita po pasipa na hawlo na Pitiro to sa kasay. Saka naman kita ko kasaran seman hawlo na ni Pitiro kapag takay hawlo mira hawi. Patigulo kami tayo dito na matay din, Juyong Shio. Juyong-shyo no sanchi-sit. Irato. Juyong-shyo no sanchi-sit. Tatanong ka ito hawi. Tatanong naman ako na hawi. Takay ko na hawi. Jo hai-pa san. Jo hai-pa shirai-san. Hindi na ito hawi. Sihangin ito. Sa kahati ay kita. Doon na kami siya ako nabitang makikita. Nabitang ko kaganaan hawi. Pagkatan hanalay wacaway hanata nayami hanata perasaan hanata hawi rata hawi cihangi ay kita cihangi hati ay bukan Pitiro cihangi itu tahu hawi sa ngau sa ito ay kawas hakini sakan nang kawas hakini ito pura hakini okira sanay aparusot itirato saka irat hatiray hawi itirato cihangi ito kuparusot nagkakabita ko sa hawlo raro ba hawlo si Sir Hawli ni hawi o kacaran zaman ko ini maharatangan umang kurang kacaran zaman dan nagkakabita ko si Sir Singking ni Juyong-shyo Singking ni Juyong-shyo no jisit Singking ni Juyong-shyo no jisit Itini tuya kaira no rapates hanay rumias cihangi hawki suksay. Saka uya isar no misrahaw marwana ito wasamamang sa bahaw uya isar no isusan pasipan na kondusisyo. Saka unini hanay hawi ukasaran suman tuna kapikucir ini sama dengan hawi cihangi tahu hawi sabaw saya kuparusot ini to hanagay saka hatir ay ako na si Pitiro bananan na pero kurabari hawi tahakay kurabari hawi ira sa kurata puring awat maaraw ra si sama idira to hawi sa luswa cihangi to cihangi to hawi awat kurati sa haw mira lulu satu sama satu nah pati ko na lumitan pinito na matay ting Juyong-shyo matay ting Juyong-shyo Juyong-shyo no sanchi-sit kararam no hawlo mira Juyong-shyo no sanchi-sit jiangyao chen-xia qu chen jiangyao chen-xia qu chen 우리는 하고나 가사는 저만 하나다 saka hawi itirato haw ato mga tertentu itirato mga tertentu kurasi
pitiro hananay. Sa ini makapilang hawa to kurasi ko numira-kira si sasura. Tapi hawa to maharo ra para si sama. So ufali kiani magtendang hadirai. Hapilang hawa numita. Saka puna kapisin ko hawa hadirai to. Puna kapi ojir hawa numita. Ukasarun seban hawa ini. Saka dengan numita hawa ini rumah manusia. Udah siyopo ila ko saripat hawlo na niyong hawin. Saka sama na yung hawlo yung kawahi hawlo na niyong hakyat. Saka dengan lumita po suara hawlo nila. Tinito na yobo tayo nisyo. Yobo tayo nisyo. Nisyo no yusip. Yobo tayo nisyo no yusip. Sa hawkuya papahi nunani yopo haw singiranan wahatira asal ko kamu cerah haw numisusang imar para hanto numiso hawkuya kawas patay sa tumakana sana hawkuya surat haw nunani papahi nunani yopo para at pinanan numita to na papahi yopo takan sa hawkuya papahi yopo wasan kita haratat mana hatira hawkuya singkut mo na pamahindi yung kuhaga hari bulan latan lumira na dengan hawlo kita. Saka dengan lumita hawlo na pamahindi yung kuhawi aratat pinanong lumita ay magkira yung hawi saka ojir aratat to kawas kaya pamahindi yung wasan kita. Away ko singkut lumira wasan kita aratat. Saka dengan lumita hawi mahapingan hawlo lumita ko suar hawlo sisyo. Sakat saya asarifat hawlo na niyo po hawi hadira. Pila ay kuwawa haw niyo po san hawi. Pito ay kuwawa niyo po taturo ay haw po papahiyan wawa mira. Sa naharatagan butok pa ay kuwawa haw niyo po wata sa isang haw niyo po hananay. Tula sakat saya haw asarifat hawi minsan na mahalabat. Sa usaw sa tufarnos hawi saya keberatan kau, turut tufang berbeda-beda liwai, paraton, turut ciupuan. Yang kaya sang ciupuan, minsan mahadapat. Kali memuji, uji amayan punya ciupu itu hau. Sang hau cecai rumiat hau tu ya rumiat hadap saksaan. Upaku itu tu, tu kumahama, halunan ciupu as. Dengan meminta begini hau ini. Cima hananay hawin lang yung yuto cima hananay tahaw po papahi hananay awat ko sa isang pahinay hawin awas sa buwan maasabi nila ito bisusasan nanunod tahaw ko naman mapipo ako po si hawin nilaliw po papahi at tiray sa nanunod ako na mawahin niyo po ako asira away ko siya po naman hananimaan suwa saka bago ka naman ako siya ito kawas hananimaan suwa umiusiray ko kawas, maharatanan. Saka awa ko sa isang iyo po, away pas, awa ko, simuk po kaguro to hati ni ay. Korin mo sine. Siyo po, ayaw, anak hati ito, pakuyos to, pakusya to. Kalau hati rin, saan po mahindi yung po. Lolo sa to. Wawa niyo po, hanata. Atira hao motok, kurawawa niyo po yung, pakito ko mahinayan. Tatulog po ayan kawawa malansamay itira tura saling agak berami ko so hawi piyok hamfali hawi minsan matama patay tuyas saya arumi aje mako pupakahiro hati nilai haratanan ng hawi to say kawawa to sa kawawa tatutuko sa kawawa magpatay hawi simo po pakahiro to hati nilai saka dengan ako nakapahilin niyo po hananay. Away ko siya ko nila. Saka ako siya kawas. Hananimaan. Siya po pangahiro pakatingay. Awat ko awa. Awat ko sa isang hawi. Nagnaman ta hawi. Rasas. Magpapahilin niyo po sa kahawi. Away ko siya ko irasaw. Muchima hawi. Saka pakahiro pakatingay asaripat. Sa kahawi tini mahabilang hawan na urun. Hindi pa ako siya. Na ito kawas. Wilayah usinku hono na papahi hawlo na niyo po. Mana makatingin sa tahawi, mana
sama na hau mana itu hau ko itu ko pangahap hau na bila na si satangan sa nandan na kita saka hau ira ko suar na natio ko wa hati ni sa ko pimer hau no miso to kamu sul no miso sao sa pura suar na ya saka hau nano pikara ko an bila to na tio ko an tahani ini hanata to naka no tiren hau na nio ko awa ay manang na bira ko kapatras hau na nio po yo sa suar sa kawas Mocarai kuna siopo mulu ai cipangi ai kuna siopo media saya在mararawe ademas完全政治敬畏神别第二世不说的光病kuna siopo an wah kira ai pindan halu na fa hai na ne yo pu siopo an nanu pikara mu na kuna siopo an awa ai patras berat tu kamu sen halu no pindangan na yo pu no hati ni satu hawi hati ni hantu kawas ufain ay namako awa ay mananang nababahaw ko kapatras ang ufain ay namako haw hati ni sa tahawi awat ko sa isang doon sa tukutiran haw na mir hawi kumada sama na ito ay mananang ufain ay ra sini anak mananang ufain ay namira saka ira ito haw ko kanjo numera itira tora faida numera patano sadai tuna ciupuan saka hal han hawi jaga katulung tuna baru anu kawas kan betul pikir ni lah saka Allah harap kan hawi ni tadi dia itu na baru soan haulu tamtau kurang bira dia itu na kanjo hananai saka hai ai numera tora faida berhatu patano sadai au tuna Tula faida itu bila tu biru roh itu tu kawas hadir itu anak hadir awal pati kulit tu kena soal macam kena cipi tiruan kena soal ni tidak kena ci sama suara kira kurang bisawan hawi watara kaputi ni urusalimu wai kira hawi marpet au tai saisi serta hawi patahin nemira kapu halana ini sama kurang bisawa ada batang ni hawi dipitiru hawi kat dipitiru haura teker ni ye sama ayah apa akakah suka ketika hati ni akhir waktu soalan lebih mirarang ini ka sulikur hanya sama kesama kuya dipitiru sekarang kamu lariu seperti hanya di soal tu baru cakap kau urutang tahu ko ni hayaan baru cakap so hadir kurang dipitiru satan hadir ni sama kasih dipitiru ai dipitiru nih si Isamaan nak sakapatay kuna si Isama dari dini Urusalimu sakarepet kuna si Isama sanay puro to dipitiro wala kan haw satan ni Isama yo pati ko lang to minta haw ko na pamahiyo ko pinang to minta wala na pero si haw minta hadir ito ano itini tanhaw hanay pura pi tite hanay hawi to baru chat minta hawi sagapi kalipi itini hawi baru chat pihak beruntung dan barusan kawas ada ni lupa ngahak hau namita tu naci satanan ayo namita ayo bertora pamahin namira hau atura pakai namira hau pura pamahin tu nani umpu hau karawahan hau atau patah sampai tu naci umpuan biru rohai tu tu kawas ayo arau namira hau pura kapatran ni umpu hau itira tu hau ayo bertora pakai namira hau itira itu berapa lucuk awal itu baru tergerak di kawas, sahaja irai itu berapa mahal, nungira irai itu kaya kata fah, kalau ya singko dengan apa ini umbo, sahaja irai satu kasuan nungira isau ni, wah kira saya nak kopi ibar itu besok tu ya kamu cerah orang bisusau, halu mira kurang ciupu, sahaja kau mahal pindah, gaya pindah kurang kamu cerah orang pindah gaya halu nanya umbo, ayo saya itu mararawai, hebat umbo kira. Saka ini mahapinan hau nomita. Saka hau sama kira kurang hau kini, hau kira. Saka kau apa lu kira? Saka hau saya suka pihak terung pada baru anu kawas. Ini itu hau tu yang pada dengan hau nomira tu lungai no kata fah hau ya singko nomira. Saka ini mahapinan hau nomita. Guna kacaran seman hanadai. Saka pusat. Bahasa soal nomita hau. 疑惑的良机才来，这个转机了，这
Saka pakai itu tu nak dianci hadarai. Sama na lebih tak ada yang aku hawa sangau saya baru saya lebih tahakian. Mak sama na yang aku pasipalah musi siwa aku dulu ngai itu baru saya lebih tanah saka sangau nah baru yai hawa hakikat saka dengan lebih tak kosong musi siwa saka start. Dengan tay ini tu na sinking tay sansyo. Sinking tay sansyo. Sansyo no kosit. Sinking tay sansyo no kosit. Uswar hao no na ni surumong to na sinking hao ni pasifana no mira. Tabanay sansyo no kosit. Sarusulan satsayan ko parusul halal amiti ara hao to kawas. Akapisi ara hao to tanang hao no niya sanay. Saka itini mahapinang hao no kita ko pasifa na hao no sisyo. Saka ira sa hapusan nga tayo seto na ketut hao to namin sabangkan kumiso atamak hao ni. Itira hao pastak hao singranan. Saka sakli na hao na kuhararan hao lumiso, kuharakat lumiso sa puso no sisyo. Ini mahapi ang lumita. Saka hao saktak han lumita parusul. Sikiti ni hao ikawas ang bisakay. Nak hawi aka hokini hokirasa ni. Saka ano di ko rin nabiharatan hawi. Saka ukawas han hawi. Saka away kumararaway ay magukawas. Saka ukita to. Saka nandang hawi kita kira manandagay umita hawi kaayaw asa. Wanini asa. Minandang ukawas hawi. Taray ikor. Maharaway ukawas kong ikor. Uy, siyumray wa. Toha mamati kita lumita. Toha mamagiting kita. Sa mana na ito, kawas kira. Asa ka kumli, ako, asa ka kura, asa ka paraki, ako na singko ko na wawak na papahaway. Ako mamakiking, wasa na yahaw ko sa osin ng kawas. Sa nakalini ko, kumingan pira kita, rendasan pira kita, lor-lorhan pira kita. Sa kapaharawa ito, birahaw ko syura ito, mamakiting kita kira. Saka kita tahu mana negara kita tahu ini ayat hati ini salah paham ini wala ada tukang paham ini wala tersentuh wala saat ini salah putaran salah paham ini sanggup mana negara yang kita untuk kawas hawi untuk ikut syurai ko mana negara kawas saka itu kita mak pun kawas hawi kalau para hawi tak mak hawi mira saka kita ada saat cari hati kita ko baru untuk ambil tinggal saka ay hawi ini Saka tusa na nga namitay tinira ng mahal ng sisyo. Pakas, din hao to suar ng kawas sanay. Ang mula suar ng kawas. Manahatira, saka nagantao ko suar ng sisyo. Tinito na lokate tayo isyo. Lokate tayo isyo. Lokate tayo isyo no sancho nanashe. Isyo no sancho nanaset. Uswar haulo suyuh no kawas to na si Mariaan. Saka hawi nanagan haulo mita. Sama na guna karalisay haulo mira hakya. Sama na hawi ila to suyuh no kawas. Nangan no mita din ko na lokating isyo. Salakat hawan na naman hawan wita. Sanchiset sa tapak. Sanchiset. So halos suyo ng kawas kurati Maria akan si kani ini kaayaw hawan no kawas haw i mahimo ko sa ito no kawas iso. Sancho iset wa si kuya boy jiwawa iso pangangan hanong iso si sama hangungan numira sama nan haw i cingra o mara kasamaan wawak hau ya kakara wai cingra ukawas ya kamaruhan hau nani tapiti hau pa kuli anu nira cingra cingra hau moro tabang hau nura rumah andi yaku tangai rai kaos ukita pe kemera awai kuturas Sancho yongse pasako sakurasi Maria tu yang suyo
Sahaw kapi katabo kako hawi mana ira pahatini asmas sanjo kosit saka suara sa kusuyo no kawas haw useiri pantare hasingo wa mirno itini itiren haw no miso o ichen no yang tatamanay haw kawas to yang takaraway haw imukusen kalibiyan numira ahingan numira kiso sa o samanan hawi o ya hasasungkutan hawl bisu ya pantaray o marwa wa hawl kawas saka hawi uya ngasaw hawl miso to na iri sa po hawi matu asto si puya puy no hatili to painayan uya saka si wawa hananay ano hatini hawi namay to apura haw cingira sanjo nanasi haw ila pura suar itini sabadan usuwar haw na itini ay kawas haw aswar haw awa ay kutsay to say kapi hakarong haw itzer saan sanjo hasid suar to na si Maria kako hananay haw o tufang haw no wama ay sato kako haw to suar haw no biso amirachi itini haw itirem haw no mako sakariya sa haw kusuyo no kawas saka una sa sun haw lumita una pakasudin haw to suar haw no kawas saka una si Maria hananay haw sa no suar anini maswar lumita itini irento uswar no basta anting sa ikensa saka basta kaito mahanap na kaito itini kakarayan hawi wat mapapalit takataot saka haratan ng hawalita saka hawi itira to pakas din haw sa kita to suar haw kawas sebenarnya suar kawas hawi awa ay ko kamiu sa to usulin sa mihayan kawas hananay hawi satu amin sa suar musisyo nangangamitay din ito na Korinto Kosyo Korinto Kosyo Isyo Korinto Kosyo Isyo no Nichishi Isyo no Nichishi Korinto Kosyo Isyo no Nichishi Mihay an haw no kawas hawi ano hakwa ay to hawi itini si Kristo ansa to o hay sanay saka bigitini haw sigaralan haw sa to usalinay uya usalinay sanay hawi amin sa kurang imira saka itini kuno kay no pakaraoy ito kawas haw to yang kasabaan sa dili mahabinang haw lumita baka salin haw kita to suara kawas saka hawi dili mahabinang lumita ano man to ko mati kita lumita haw katawar ni sa haw to suara kawas katawar ni ta po suara musisyo mat halumita kapiparah ko kawas itanan sa suara haw no hipurusyo pakas din haw kita taman haw sa suara haw to pasipana haw no nitihai haw to na hipurong hananay sa nanganumita din ito na ramah no siya hipurusyo Chiusansyo Hipurusyo Chiusansyo no kosit sa ini roksit Oni magbitisay ito na hipuro hananay sama na ikuraswar ng mira nananamitai ini haw to na kosit tatalukan ng mira sama na uswar haw no wama haw ito haw ka parahan haw makukiso saka haw ito kawanikan haw makukiso suwa kaparahan makukiso saka tayo saka haw tumuro haw tulungay no suara haw lumita ano para haw po wa matakwanan unsima ko sa to kasi anita ko ano tampaw to sa manang numero ka ko saka itini mahapinan haw lumita o suwar haw musisyo haw nini ano man nito ko kakadaan lumita kapiparah o kawas sa muswar haw musisyo itini so kapawani suwa kawani ka na mapukiso suwa kamarahan na mapukiso sa kinasa ano kita kuna suara tumini haw kansya tutungay no
baru nak ia akikai hau lumita awak pura sagau gawai arocoi sai kurto dengan lumita itu kena yakubusyo isyo isyo no lokset pasibana ni yakubu hau kitanan sa dengan hau lumita ini kena lokset tanah sa ini hasil kata ini yang namo ini singko namo ko kapirungot aga ira ko mapapa magno namo sagaw ngaw ay sama yang sagaw ngaw ay atam tawa haway masa say to tapri aw nuriya look hadu bali haw indira ta buka hok saan sa nang tayo dito na nasit haw wahati ni ay atam tawa haway satu kaharatan to hararaho yun nila ikinichiwamaan tu sa ay ko faro sa atang tao hawi tu ya ketsot mi rakata nila araran haw kumistakan nila sa yo pasipana haw kitanan pasipana niya puputo sa turon ni rongos sa itini ikawas hati na to aga hokira sa pura faro sa ditumas maharaw lumapuna pakasari di kapusan. Kira sa pusan niya sa masito masan. Ya, sa ako kapag kanang pakasari na at ang tao. Sa iway sa. Yo, habinan ko nung ita. Ano ini, araw ka siya sa hai, sa puwaro sa kumita pakasari. Ay, ano marantagan ako, sa iway kita, pakasari na. Saka ako, sa nga sa pula-pula sa hawi, ako kumistakan, ako kumabarahoy sa kirasa. Saka ini mahbinan haulu kita ko pasipa na haulu sisyo saka hawi kitsuro ira po sa sisyo waba itili kakarayan hawi sa paulipay ang kitanan ti yaw pauli kitanan saka ani hadirato syure hadirato pauli ang kitanan sa kusan sisyo paswar hawu sa swan hawi puro nanaganta hawu kitsuro hawu sisyo dan tayo dito na Korinto Kusyo, Isyo no Chisit. Korinto Kusyo, Isyo no Chisit. Ushiko hauno na ni Horo hakunini. Tulungay no matikasa kabira hauko kapadas wasaway hakukai. Doon na kapag hauno nila, sukatayan no nila hauno. Gira hauko singko no nila pinikawas. Wahati, haw kusingko haw lumita dengan tayo dito na Korinto Kusyo, Isyo no Chisit. Iti haw paulipay haw kitanan aparias turata sabanay haw apatay. Ani ni haw wahati rato ku pauli kunumira kitanan. Saka ikor haw mitutsuk haw kita wahati rato ku pipauli kunumira kitanan. Yo, tidak haw kita. Tidak pauli benar kita. Ini pauli benar kita. Syurai mah pauli benar kita. Kira ay hau tulungai do. Simpo hau lumita. Ini yang dikawas. Nah, hau yang ini hau kira sana harusnya. Nah, saya ikut sampai kan. Sampai aku nana jauh sampai.